Ai ku koi na tami to channel khariu lawi sai August rik ru na khat kum singne na chui na churu the gun female the Manglong local newspaper king in sam the ko Infal August rik ru Manipur government ri August rik ru Monday kha United Naga Council le Senapati district headquarter kha talks tat kai na naga mai community kha issue nai ba mai hai nu na mai phungwang khang ri ra kan the Government trong lat bam thai lai na rai mai tok sai ka thai in thai the khani ice breaking moment dictate na sa kani diki UNC Ritu National Highways ka economic blockade tat kai bam mai hai ka new tuang point padai chartered of demand sai ti gwang tang lau mak san in thak lagi tu na ding kan thi government trong delegation khautai deputy chief minister Lucy Dikole Home Minister K. Govindas Rezai kani kumna MLAs Laisio Kaising TH Radesyam Sin Noral Hassan Awangbo Newmai T. Robindro Kashim Vashum Kani P. Brojan Gazao Kane Meeting tat kai loi mitang Manipur government spokesperson Thoksam Radiasyam Re sa indao kan mikau tok sai paina gaina tat kai the kumna dialogues rai me hai in thui the tuna sa kani tok sai kaloi na tat kai bam ni DA kumna naga community re ka hau bo mai issue nun hai zawgul lana state culture za mai gongdat khang karam ni the tuna government spokesperson de ri sa kane asai thu rai mai talks DA ka hau mai DA kaloi na ka phien kai pu khau re result de la taw khang di tuna radiasium de ri sa kani UNC President NG Lorho ri jamla mi khosa indau kan mi khau ka tong organization ri in than chek thek na meeting khau salo kan tong the mi kyu thu UNC demand sai gong tang mak san blockade hai withdraw sulagi tuna salo ton the tuna sakani meeting khau government ri blockade in thak lau khang jang hoi the tiki anu ton demand hai ti gong tang lau mak san tat kai bam pani de tu mai lat bam hai salo kan the tuna Lorho ri sakani Infal August Tarigru, Senapati Police Station Kauri Nai Kai Be Kilometer Pung Daudu Mai Bam, Kaulung Bam Mai Kuki Mai Nam, Kai Len Zang Ta, Mai Lun Thai Mak Mai Rim, Monday Kalan Kuang Khan Makai Zang Kau Mai Intau Kante, Kai Len Zang Ta Senapati Le Kangbo Pitong Inter-District Border Kawi, Local Mai Nun Thai Lai Na Ban Sin Sin Mai Nun Rui Kuki Mai, Kai Luang Kau Kuang Na, Kai Katup Mai Intau Kan Jongi Tiki, Man Sai Thai Su Mai Cham Thu. Nai kan magi tu na sa kani kai mai gong intau kan me khau na mai nun roi ping aluang na kaniu kai luang galau na pa gai kani tu na sa kani kai mai intau kan mai report gong mai tang Assam Rifle ri mi tong area khau tai gong na zausin dau dat kani tu na cham te ri ti thai kani kai len zang na mai nun tai ri lalu inbu kuni mai khang ta ping na ta fau kuki biak patat gai kani tu na sa kani kai len zang kai luang hai 1992 naga kuki ethnic clashes kautai rui pag intam tat kan mai kai luangi tiki Manipur khau chu sak mai gongdat mai tang gonglung dat kai kan chonge Tumenglong August Rigru Longchum le Hauchong segment jong Indian National Congress Rejoin Workers Meeting khumzi 5 Nuni District Hautat Kai The Kamung Tai Block Congress Committee Tumenglong le Samuel Jendai INC intending candidates 53 Tumenglong ST Assembly Constituency Rikariu na Langkan Chonge Joint Meeting Kautai Lungchum Le Hauchong Area Tong Politicians Social Workers Chabuan Nun Women Wing Leaders Village Authority Chairman Khani Secretaries Azu Re Guang Kazaw Lau Kani Guanglau Mai Goi Re Assembly Election Kum Singe Ni Chui Ni Chanai Khau Hai Mai Goi na Insam na Samuel Zendai Ta Ti Zaw Kau Lau Khang La Ding La Insam Gai Kane La Thau Sa Gai Kan Mai Kautai Ringu na kathum Tumenglong AC kho Samuel Zendai hai capable suliang the tu na sa inda wai kani meeting kho tai BJP kani NPP tong former leaders kani workers azu rini kwang ka zaw lana Congress kani Samuel Zendai ta machoni mai latbam sa inda wai kani Samuel Zendai ri kamung kho tai party workers nunta lunggut na tan in samna ringu na kathum AC kho ka lai mai kani dai thau mai phungwang khang karam kho tu na krian kani kumna kamai ni constituency tuang man sai goi ri chun mai tai ti gwang dang lau khang tan supni the tu na sa lau kane kamung khau tai Samuel Zendai khang kalum lau mai gan nai lau kane Infal August Rigru Scheduled Tribes Demand Committee Manipur Rui in tai minun Maitai Community khang Scheduled Tribe Status Demand sumai ka haudat kan the Maitai International Day of the World's Indigenous People mung observes na Youth Hostel Kuman Lampak Sports Complex in Falcao Sunday nung tat kai kan me khautai ST status demand de kaloi na ka haudat khang lading la kan chonge mi tong program tai the fate of indigenous Maitai or Mitai tribe of Manipur to my team khautat kai kan chonge
Kamung kota civil society representatives, academics, kani retired government officials azuroi, kwangkariu na intai minunta ST status kau tika zau laudi melam kau kapian kariu kai kanchonge. STDCM tilai na Maitai community hai Manipur kau ringu na kathom sarok population na ye, kumna kaniu tong history hai tingkum singnai inbu guang Maitai tu na sai. Maitai community hai indigenous roots na ye tiki shadow tribes list pang kau bame tu na sa kane. Infal August Group, Chief Minister Y. Kemchan Singh Roy, August Group, Monday kau Hargar Tiranga Bide Rally Hapta Kangzaibung Infal East kau flag off sukante, Bide Rally hotai bikers ching in Burui that kazak laukane. Hargar Tiranga Bide Rally te Manipur Police Department Re nationwide campaign sunat lang kanchongi, Bide Rally National Highway pekhan nakanai, Khongzom War Memorial Taubal Khanikakching District Tadwana, Tachat Battalion Manipur Rifles Campus, Laikun Chandil District khau ngan laudat kane. Flag off ceremony khau tai Kemchan Rui India's independence August root na pungo 1947 ta ning tau dat na mai ka thui re chamda na Visik Varit kum singnai na rigdai na chanai dong vision khang tan tan in sam hang karian kani Tiranga Yatra hai Rui India kapum khau chun sak mai ti laup ni kum na Manipur chu zak mai khau in kha laup ni tu na sa kane. Kamung khau tai Home Minister Govindas Konthausam khatni government senior officials nun kazau lau kane. Gas jump sai July 3 root na khat kum singne na chui na churu khaw 3 root na chanai khre chui June kum singne na chui na churu ngan khaw gas booking sulau me serial number chingpung phaithum rik sanai na chanai khre serial number chingpung phaisru rik ta chat na ta chat ngan inzan dat ni ke ge nai me jam ti thai mai Office of the Tamanglong RO Filter Water Supplier Association Public Information August 3 ta chat kum singne na chui na churu tung meeting resolution number 1 thilai na bottle liter chui dui bottle registered sumai khau kaman dangka phaithum ringu hai lapni dui man hai dangka ringu laba metai saithu plastic bottle khani cap man ku mi sang re dangka rik churuk August rik damru na khat Monday khori ka hau na ladat khangding lauthe jar bottle leak sumai khani bag mai exchange su gwang mai ta except suda lakhe khani thai pare thai kamai pau pai ri kaman khangdat ni na re zar khauzang mai dui ramak mai alcohol oil pipeline water rain water khatna sini lauda nu makhe hai ku mai zar exchange su gwang nge thai ladat lakhe kandi me koi corporation i launi mai khangta chon ku we Tamanglong ting nai luan pokpha bu tarik ru na khat kum singne na chui na churuk lau chuan ting rai na ye kalan muak na ye ting zin nai na ye zingbang muak na ye pokpha bu tarik ru na kanai kum singne na chui na churuk lau chuan kalan nai na ye ting zin muak na ye zingbang ting rai na ye mai ka goi na king chui na king lau mi khang ta ka ngan ma nga chuan ku mai in daw we asai khang tu cham hai khoringa lau the ning thau ka lau chuan khong ru ma khai kai mi kan rui king in sam da la kho chuan ku the